Kaol Meghalaya Kickboxing Association lengbau Presiden Ba Samuel Hasha mentakasngi kelayo ban penkup buram ya kasamla iba Hundaris Kharsi Emli nakasnong Marang Jaido West Khasi Hills District hapo kajing yo priang jangka ya kekerdan First Dan Black Belt ha kajing lekai kickboxing. Ya kate kasamla layo ban penkup buram mentakasngi ha kajing lang kabalalong hapo Mekofed Hall New Nongston, Hakaba Kakong Balarina Siem DSO West Khasi Hills, Kralong Kum Kakongsan, UDFO ka West Khasi Hills, Kikmiki Kpa Jangka Samla, Iba Hundaris, Usordar Shnong Kashnong Marang Jaido, Kiri Rangba Bat Kiwei. Presiden ka AMKA ulapan sengoru ya kajinga lenti jong ka samla da ka ba ulaong ru ba kalalong ka kentei ka baningkong napo kajela ka banyo ya katika kerdan bat kalalong ru kanong hikai master ha kajela hapo jong ka All Meghalaya Kickboxing Association hakani ka sngi la yo ru ya kajing penina me ka ru ko me lekai na ki khna lekai jong ka AMKA ki bala yo ru ban khori ki khusnam hagalumpung National Championships 2000 hado arpusan so haptik na idei ikun khaddu jong iba forest khardum bat ikong estina khars imli na kashnong marang jaido nongstoi West Khasi Hills ilas dang ya ne ka kam martial arts kickboxing bat ya ka muay thai ha ka por ba idang shong class 11 ha ka arta ka ba khatnriu snem kata ha usnem arja khatnriu Namar ba elite school hangtai ha Mon Hermon Higher Secondary School kabadon hapo orang sken. Ila tri shitom ha bat ila syajid ru ban lek simenta syaka 5th Federation Cup National Amateur Muay Thai Championship kabalalong hapo Tepesia hapo Sonapur Assam kabala sedang nadu san tarik hadu pra tarik Januari arjar khatmiau. Bat ila lekai hagatai haka below 51 kg category but ila wanra ru ya kaneka burom dalam taka jalla dakba ila yo yaka silver medal ha utu snem kane kadai kaban nengkong ba isdang ban lek yasimenta hapo ka national level jong ka muay thai kaba ila yo ban lek simenta ro haka 23rd Senior Men and Women National Kickboxing Championship Kabalalong hapo kanongba Sunam Sangrur Punjab nadu ka arfo ar tarik hadu arfo nyaw tarik September arjar khat nyaw haka 56 category ile lekai haka Senior Girls K1 bat ila yoru yakatakma rupa haka tai kaporu Bat hakasin kabalai ilayo ban lek yesim menta haka 3rd Northeast Kickboxing Championship arjar khatpra kabalalong hapo ka Sai Complex Kokrajhar Assam nadu ka khatar hadu khatsan tarik ubnai Julai arjar khatpra bat hakne ka jingle kairu ila sim menta na ka Senior Girls bat ilayo khur ya katakma rupahi hakne ka por Hakasin kabasau ilayo banishim menta haka 24th Senior Men and Women IAKO National Kickboxing Championship 2018 kabalalong nadu ka Nriu tarik hadu khandai tarik September arja khatra ha pedam indoor stadium Mapusa ha Goa hangne ila lekai haka 57 kg category Senior Girl K1 Bat hang neru ilawan ra ya katakma rupa
Hausnem arjar arpulai. Kala dep ya ka exam, bat kala pelong ru. Men kaba kraw ya kaba ngela pan ya don lang gani kapor ya kaba ngin penkuk burom ya iba lawan ra ya kanam ka burom. Om tang ya ye ka sem ka jogi hindrai ya ka district baro ka wei but kuk juru ya ka jelahi. Di ngadap sisa ka jing ngo komen. Habang yo iba ya ka di ka jing kai ba kum ka jing betin lenti ka jogi ba Samuel. Hadu kani ka kerdan ka bawa ka poimen ka but ngangin scam ba kini ki bandang buat na dien ru kini ya ka jo ka lenti ka ba ba Samuel ilay lam ba khnang ba kandang la ban penkiu shushu ki khna jo kani ka than ka jongi ho ngitip ba nakani ka than ni bun isap ki phom ki ba haki jingila kai ma pier ndrei ka dega jingala lenti ka ba kongsan ka ba pli ka lat lenti namar la dangi don yang sabru la dangi dot ngimtip ki lat lenti ngatip bangi numpoi shino ti da ka jingala ka lenti ka joki ngin scam ba ka di sport si kandang kiyo ka ni ka district ka jongi pat kum juru nakaliang jong ka office ki baro ki ba ngila panirap ban kentiu ka no ka jingila kai ni kloy ba panirap di kumtana kaliang ka jong office ru ni kerpat dari don kanu ka jing don kam dari hagai ka bangila ban trailang ya ka ban penkiu ya ka di sports ni kloy ka ni ram.